Tutigetie thiko 18 githurano kinene gitafanio ngucanio gatagati ka ngwataniro ya NASA na kamiti ya ithurano na mihaka hamwe na kiama kia Jubilee igi uria githurano gigatafanio no irathie na mbere. Mũmbunge wa Ikolomani Bernard Shinali niokereire ngwataniro ya NASA thutha wayo gukorwo ikiuga gutikana tafanio githurano agikorwo mashini iria ikahuthika hari utafania wa githurano ni igakorwo na thina o wothe. Hao wangwana wamekuwa na madharau sana. Wengine wanatembea hapa wakiongea. Sasa mambo mingi nataka tufunge masikio, tuachane nayo. Akiariria aikari ya itura ria Musoli gicigo-ini kia ubunge kia Ikolomani, Shinali ni ugite a Kenya ni mehareirie gugathura atongoria ao mweri 8 na guoya wa mundu kuhotwo ndukagiria githurano gutafanio. Kwa sababu saa hii unapata CDF imefungwa na sisi tunataka kuweka barabara maram. Tunataka kuchenga korofa hapa. Mambo ya kusongesha uchaguzi mimi nasema spendi, twende kwa debe, wananchi waendelee na maendeleo. Oho ni akomithetie aria marauga ni areka oru kurutithania wira na gavana wa Kakamega akiuga kiria kia bata ni aikari ya Ikolomani kurutirwo wira na njira ya guthurira tafarira cio thiwa na mbere. Gite Nderitheria Kameme TV, Njita Kamau wa Mwangi.